ma ama se wakọ wanim kura obekọ achensa ma wo so waye somebody eye me modofo pa se ya Aboagye fosuo ninti fosuo omna samwa for yan cha tiefo ni arefo megidi se na futuseme eye futuseme ho hia ene de se wo hwe mu a futuseme hia pa na ya na bibia e kasa wo ye drum bibia na e kan se ma me mo na obi nkan cho se ma me de na wo ye nya wo bia na ye ti wo pese sa kasa na e ka bi kire wo a ese se wo ye na sede e ti na me kasa enne se ye se enna na ye jaye nhwe wo mu a ye besra wo aye ma nkoda se binyankopa atom se impo nyame nto wo nzem mpo a ya na esrefa eti ameka sasa ya na ehwe maame no eche eja no ene me mafutuo ni se wo hwe de a na wo hwe ni nyina nipa ntie ni yepa wo hwe de a na wo hwe ni nyina ana ye besere so awofo no so no ya na nkora no so hwe mu a ya na nkonkonsa wo mu dodo special man no be man nye kra na o papa ye odi sika ko mani se wo hu oba bi wa kira ho odi sika nye ko mano ukohia akwada bi a on hwe ne papa bi mu da na ni nyina ko ena no ho ye besere eduma bi a ye ne maamefo ne papafo no ye ne na man kra na adwenye ntanta obi wo ho ne man ko nyanko be ye obehwe on papa kasa bi e koso adwen na sese wo mu no wa fa nto ho se asema ma me kan ye tell me kasa man the tires are there no it is all Ghana ha na wiase a especially Ghana ha ye hwe mama no che papa dom enu ti ye besre mama no madaroma mo man kura ni peace of mind ade e fe o wiase a me omra sa mama ti me hu ni se me hu se obi sebe ohwe ne papa ne mama ka bom na papa yi sebe atwa ne ti agu flat ma wi akwa no no 13 maami so de otuni ade oboso obi edi ne lem ya na efe keke owo yo du mabi na wo na se enkwara ne hwem papa ne maame no owo mu a wo ye ho wo ko na gina wo a na wo sina fem who difference no ye be sre edu mebe ye mankoda no ya dwen no mo ye confused dodo edu ko sha akura bi onya kura na se na maame ka wo na me kura me kokwa me nya peace of mind na za na te kura de a me nko bo ade bi ko no de amane o ma no chanko akoya asem ye besre ye tu momanfo ne ye tu okra sofo enkura ne nya pepe obe emom makasa on mutufo bi bonwum bi wo se encheche sika wa bonten na ekom ne wo ma ti asem no ayi na kan esa akwaboa wo se encheche sika wa bonten na wo ma ekom ne wo ma encheche sika wa bonten na no mekaza asem wo enchiche sika wa bonten enspende sika wa bonten abra wo papa ana wo maame semna ko digwa kwa woni bi ye besre idume bia mo mani nyanya pepepe na wo na nkasa ye kan de bia no ma na ese dan no obi obakasa wo ye bia no obo akasa ma wo ye me nka bisa nkyerɛw wo nkoda nso me nka bisa maame asomasi de ne mai de ye nka bisa nkyerɛw idume bia ye ma se uba ne se osu betietie no ma bi ni ade ya na kofa anwen aha uba besre mani nyanya pepepe ne yenko yanim na me fisi ya sa nyankopɔ babo ama efie so adwo ofoso man fancy am das okay the nation uncle ya radi show di baby ya wotie na onyo obi akase mma me ani ta hotel ready ma de radi shira no onya ne kase sana ya senior contractor kufjo oni Mr. Yabuagye so hwe radi shira mo so na onyo mo kase me ma boss fo na ya akọ because ya mesi ni mbongo so man tuntu bitwa di ya forma enchelo kwa kopendo kwa benti goso na nyina mamo yako ndichire mo hore wewe katu na echi amna ye kama ya futu a wori abe ede da wodi bi bana enenso ede pa sanse awo eya akura bi amune maame da kosi da obeware no obewo na obehunu respect a wose nyama enane eja enei eya me kra ya se me papa ewu ntem because na kakra metimi ware ya baba mu no na muza ne messe ewu 10 no wa ya djuma so wanti manfo obi mpo anko ss mpo wo 10 ni mu a edidi enku amu ne babi ye beda kosi se nkora du ya du babi ye du ode ewu no papa na bo adjuma
hunu se ne ye da light e den ya ne ye to ne adem papa yetima fa we nyina mu nkura adu a wa ye adwuma papa ne ye num nsuo ntimi hunu se papa ne timi fa we nyina mu da biara da ye nya bibidi se e de o se ne nam wo mu ye nya bidi a wa bre papa I want to respect the amam says and what I said in Kabibuna or some times because a jump bread, nay, none so bread. Me mamma or ossa, ye, hundi, because moko fuma ban upon a muko school. And what prepare big across would be muy do and so much to a force and a cram on some bay okay na mako. Into a few bonus and if you come near where you are the brenner and Chanam Grana Bonium be into a piacho. Because some bepon no bu get ya mama obi ehun se obi esere ansa na adwuma wo kura wa kire mo do de saa ne nkura du na ukunu nche da ni bia o se wo saba ne yemu ampa edie na ka kire me se wo se wo obi o se wani kunu ho a oba tan na bre papa said person who pie be die no want ma anwene we nyina nkwa agire na wo te bia wo kom se sia de odwene ho ye wo ya ena me bre wo fie atimi no yere kon ho etimi no makon so man kasa ho yie bra wo bre na sa wo ntimi ngo kasa ma mu hu yie emo mu nya ni dia nya me kro betua wo ka wo fa njewo edu we na na eja wo fie a emo obi nka njire wansa no kure enanom bi ye fo ihunu maami bi a ono abayie nti wato yade de ama ne ba no ono asade ne ba ni chini pa ya le ma no na se asofu enu odo baba ho ridi ehun se hunhun fam wa bayifo na ye nyamdwuma no aheda de naba ndi aso oku ne homa betena ho ebi atere man so hunhun re no atam da firi ho ubo se konfo enu obeko hunhun fam no konete saa ena obi o ya adamfo so legina se me ni me papa bi ye nko ne nje ono ne me spiritual father yi no mo tam ne ba papa ho omde ni beduru ya oye ministration hwe ma me yanim se ma me wo so obani wasian was wugidi se oba wa na wo no wasian was ye yiska na efa bebo afode ema oba no sika ketu e bi no se was me frequency be 20% fa bebo oba ni tira afode na ma me ni si ho afi ma me ni so ni sika ko papa yi agoto ne fudu mu e wa no se ma me ntimi nkanse mu bia na se wa betense ma se ni enye ni tietia oso papa de hu bombe ye no no a start ni se ye osun yawo wo susu denden ya fa so na ye din ha se na de na papa agokan ada de nim na papa yi kana na papa no start so obo date nsem bi asisi ba bi ode na kokko pen no start date no obo ukọ ha we na si ye ukọ ha we afi na maame na mo aba wo se men kan ko ha na wo se ya de opon ye din komo isu dina se so de was a funny video ni ye ana te fast na papa ni be kirem ni nkire mu nyina ne se ne ba na kwa abrojire o hwe o maame kama asifia pake ne ma wo surprise afa ne maame kwche no dana na obubu wo fie o ada ya wo se ada no ya de we nya ma ama na mane e bi grace kan ngenye fie no de besi ya wa ye adi wen ma ne ba no ga so amena di ya wa on de na dwin me kokora ka me ha me ho me maame ho because de otie ne de bibia ni am na de no ankoye na de e no wa nya ho de biem papa na okoye maame na aye ne sa wo de ne kowu it is such matter so be hunu so ye wicked say ya obeye drama o say papa we hu to no go dua blochira obeti sika so de be fie na sika na mbidi bi ye bibi ma wa wukum ye me ye da bide obiem eti ye ka cha ba ifo maame nom a mo fanta mo ma echi say wo no nkomo we ye di wo nka ho because oba ne kuro dan na besi na wo hunu na braba no na ade ato ne nan sa pa nipa we go ye nya no kakra wo kum kuro no ye da no de abehwe enti yesre mo musu tisa mo nane musu na ade a efe se wawo na oba e show Karen pa minimo ba tan bia ne ma betwa no musia we ye doctor wa America we ye police commander wa Ghana omo de sa omo betwa ma me no musia bo za wo kra me se wo ye maame edu oba tan bia endua abatan ye esu e wo fie na mama no so atimatumrika aba se ye maame ni ne na beko yawo ebre ni ndi yam fancy na omo mfamu aba ne yankonko ye nim okay, I don't say na yemi hu se we oyofo pa sanse ansa na yen kan kire se awoye na yemfa udin antufie ni so no na ekwo no wahwe wo ma amomu adrum pempen so bi nya de ofalum be kan bi na wa wo do be yi eyo ba wo nya anwumere nkomo we won ka ho o yemfa won ka ho chese wa yo se kotoku sabo be no wo mfa hwe ho Nemom ye ka kira bata bi omu twa boso si wo masene
no matimi ahwe omo ma beduru baabi a omo duru ye ne adokotafo aloyafo ne anesifo yi omo ne e ka kire omo se mu omo ntwa omo achi emfa nkire omo awofo omo hwe so omo awofo bemen na invin omo ntuma fure mu nyina akora no ka enye wo mo asem na enye fa wei ene e behu se Oforisuo maame na ekoi ofa Kingsley boache ne maame na ekoi ne yehu se awoye sanse enipa ene sepa ho enna 0551 0551 0548 0548 yenko emfa enko yanim ekwan bei ena yehwe so na yede ahwe yawofo na omuso atumi asere ede agu omafuru so efrise ansa no bad time beko awoye no enya asem ketwa kra 0551 0551 0548 na yenko homa no so na yenko twetwe enkomo hello Timeka hello Timeka ye kwajo supesi kwajo yentio amchamina lumba me de lumba denzo yo manti biha yesi other day abata bi o wa FM waye ni banya o pese obi ba ye obi fa kase mother day ba je kuma na atazwa mo matiba fu yimu we no wote o mari waka ya akora na kamari o obo papa na ho enta mo na ho bi a wo ni ma ntubone papa pe ba bra ko wo cha o ebre ni ga mi je na du no ko be we cha na ma na abe ntubone na ba na ho bi a wo ko bre cha o pa e tawo to ta ne che ni me ni papa mo ma mi wo la ni endwadi ndi mama pa no o lori me boy what it ba bad ma no to chene boy tawo pe ni papa den na won ga na jumbo ne so kwanya ni ma mi na papa that's it. Okay, hello 0551 hello hello Timeka hello Sompa German of this week. no okay yentio You see, I'm not born my papa, my foot papa, and then they move your mind with some party. Yeah, papa, the puppet machine. The machine, yeah, but your part time, what was it? Actually, they're much too short. That's once when you my as much on the music. There will no bucket. The man you over to Manuspa. And I'm the made that, but no man from Kadima, Mano. One had a idiom to give up him. I'm going to say, most of my society, and see it's much of Mammy Champion, on a boom election at my Sayana. And I'm when a number of months. no okay hello my joso pabia frefre wudin yentio oh what come on so far so soon ni ma me pa de we de ya se ni ko la bi mo bi obi ma me na te ni la ni ya sa na me ma me ho de bia ni de ya de ma me na me kra na ya na am oh da obi ma me na wa te ni na ni ya de ama na ya ni ya en ya ba ku ti e de ta da ma ya de ni na ni ni ma me wo ti ni na ya da na mi bi ni ya me ko ni ko la bi ni papa ọjọ́ mi máa ń lọ fún ìṣòro àwárí bẹ́ẹ̀ máa fún bẹ́ẹ̀ mi máa ń ká ṣẹlẹ̀ mi ṣe ní ibi bí àgbúrà òbí ìkùlẹ̀ bí ó gbé ẹ̀jẹ̀ ní ọmọ mi ọ̀yì ọlọ́run ti fi ṣe òbí máa mi ọjọ́ máa mi nínú ìrẹ́jú ọdún tẹ́lẹ̀
na maame ni ba yekuru ho na mi na ji e so na mi di fa mo sang na wa mi di na ma na mi di na na mi ni mo ko so e ja ba ko ni ta na wo kwalam na e ya mi maame ni ni no ba mo ko ni wo bi ya ni Abrantia Oforisuo asoko mampo ye bese no eya de asem na wo ka no eya abrohosa ka ho nanso so enidini esedese enti ka message wo fan phone so free no hello good evening majo so ma me baby afrefre budi your friend me free me ka se fi go come estate no okay yenti o Oforisuo ye ne dia asem na wo ka ne dia e pasu pa papa fo no Oforisuo e mani sha papa fo no ya tie Sompa papa bi wo ha onyam wa kra na odi ama ne ma me be bra de no si fa ma o na o ti sika na wa abonte na ma me na ebre enti sa oba tan we no obi so kan sem tre ne ba no because wa bre on fa sika na ma papa ni ni da because all kwa be nyina no e ye ma tan de bre ti ma me ni deserve say o kan bia de tre ne ma na me da ma sin ami kra mo no okay asem eno na yesre na anwumre se say your papa so ye wo se ana wo maame emfom so bi a waye bia no eno na ye ginam se fa free no na economy wa e wo sa kwan so hello me na le wo ka pien no okay yenti o mo ko se mi pa mi ye ni ko da me ko ko na ko ni ma ni ya ata me ma ko ma sa ko ma na ma na mo ke ti anu okay hello Macho good evening. maje so ma me baby afrefre wudi Macho me ka se afrancho ngane ya. ni efra wo say E friend na le ya, mi tie mo futu sem ni bi. okay Asem na mo ka ne de, me ra wo pa. oh Ese abata so na na ni bi ni abata ye fra ye na no. Me ma me e ko de yi ni kra na wo the pin family me nya fi owu me da. Adai That's the NHM sa. Eti me nkura bi mo tuma de mu sa family. Ni ni asendia so. Alopa bia ni flere na matia no ni mbedi nkomo ama. Ni ma de ko. Eti me no me ni odo bia de na no. ye besere se mo do nimbra na ekoso frɛ na no pa bia no ebeboa wate ya asem o hello baby afrefre wudi katachi o frefre he sinu wa na afi no ke yenti o e ba tem zabe e papa wa ma ba so na e bia e me ko na so ko yes me pa ka na repeat mama we sisu biem no busa asembi na sisu biem na homa no twetwa si oko hello ye wani kwajo space me fa biem hello what me kama me ma ne so kakra majo so ma ne so kakra metie upa majo so eburu obapa kama pa yemfa ba ko fantu apo kwajo space waka ba ko ma nwuram bi
Hello. 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 Baby, I'm free with you. Yet you. I'm sure my number. Okay. What I'm going to say, I said, I walk. I'm going to say. Oh. Okay, you're for friend, and you know, and fancy, and not know. So a year mamma or no, and a do basa see so. So a year papa or no, and a do basa see so. And for whom any should be a one show, name your mate to me, should have war or four. And the master may catch us out for in our say. I will phone you from Bonnie and from free won. Nadia Sefata say, Yadibema mamma. The air a cono, see a debe major, came from my woman. Na enshrebia e wo se efreja ana ena ano bebebia no omo etumi edema se de Isaac na opeso hira ne ba Esau na Jacob ekoji nhira no mi wo gidie mapa se sa yo bamu maame ana papa bie ne se aduasa no kaso hira wa enhira bi firi mu aba no ebeba moho emoho se de atwo ne so aka no no se diuna ni wajani na onkwa na aware asase so na kyese eja ene nano enhyira ewo mo pa enu ntino yenye ne saa ebebo yi ene yenkanko ensu emu ahamye de ofre no ene afutusem no enyina bisi medika ka kire o se ye bra ye didi dwuma no aba no nkron na ye sori nkonwa so enu ntino ye be ko ne tentem so a enya asefketo ye ko computer so dwedie emra sisia. Ayo senior. Me I dey dank about product I am meeting. Baby I mean no no chef. Dank about product. We dank extra. We won ma wa ho tutu ni na e be jai. Senior na misisi ni nso e misisi o. And also the problem there. Senior. We see a dank proke. Okay. So we dank proke. Okay. See ya ni na e be jai. Sir. We dey nyame sha. Come on, do back when dank about tonic. Muni ma biyo. Minum pa na se na mtumi ni na mtumi dan so. Minye bi no me no. Oh, Charlie, me taibo, papa. Sir, I'm quite okay. Koko ya bi betena me so ma me je me ho enje me ja me na amugya nko na afi ese fifi me to ntimi kura amfa me to ntena se na so me hia dank fight okay aboa me pa yini na fi for ma yeti ma dem ho senior fifi ti astate tele boy Yeah, Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara wo ni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a e wo man mu freyen e wo 0244017556 ana 0266593330 FDA ade agwedie nkrato yi atu efiji ka ba ko se e se di nu krani habaya no a mani di mu ebi ni paso eye di an paso esa do be a bo mun beji binwe paso bo mun beji binwe rana benu bio paso e abrim po mun so mun beji binti eti fifu e maminti ana fifu e one more we e fu e one papi paso e paso eti fifu e maminti ana fifu e one more we e fu e one papi paso e paso no minyansem wonto manipa wonya mfiedu wotwen ensese apemfo nom hyene so se FDA agye dwadie nkrato yi atum se opedudu etu a fra homa turufo 0533 770 490. Poku na obi a yenko baabie na oto do nsa suma no te se de yenko baabie aha nana kasache wadanfo no enansen ommo ne ho modi sempo wompem kai na se wampedra obekọ beba no ne dan si wona nipa nim nana ma yenko na menko penko hini ene nubina bi menu anom so obai se wo ko
ɛdeɛ nkohini ne enubena ɛbra donek herbal mixture ɛwɔ hɔ diamond scientific herbal for ɛna de aba ɛyɛ mama dro papapa ɛbɔ adwuma sɛ ɛyɛ sisie mu adwuma ɛna sa bɔ nkɔmɔ ho ban ɛbusu immune system we die ko pebi to baabi ɛtonto aduro pia na nya na ana akɔdɔm na se tuma se ne ɔboa se kwantempɔ no so ɔne abot college ɛna de animhwɛ na kyina sɛsɛ oh obedi ho adanse we die nana me da se me turu hɔ da ago na Adiachi muda suda. Hey, Adiachi. Afeni sorry o. Ene wa man. We dey me da say. What solve me problem ya me papa? Kai. We dey me nyanko. Hey. Donek herbal mixture. Eye memedro. Obi a onya mfinche du nwoto nka ho. Upa bia twa frɛ 0246 727677 and 0200 844040. FDA agye den kra to yetu. Adi. Oi. Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who's a daw complaining with sisini cocoa? Epe ajiwakade. And no who jack a sepan and neck. Because the brew. A yama money mema. A yoko ni sisiya redroke sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And my memegina brand. Na a yemay. Na Edusa ya was saying me bravo we. Sweetie, may you come on mammy adjuamo. What does ye a ye chuma? It's a living testimony. Corner Judy. What can keep yeah, damn. Obie to me. I just have pain for. One woman for down for. Any the onion fear do me. FDA, Aji, a dready and cratoi atom. 26 April Obronsam Swap na obeshia pa Liberty Conference April edition Omayini ya wadubuache Onyame yakoa Otunsa fre foot for thought adishie nyina ene mu amu pe bibia se April Liberty Conference ebe baso wase wey eye God's agenda eno ne asem a ye kasa ho ye yasem Esther chapter 4 verse 14 Psalm 33 verse 11 eno ne asem a ye kasa ho wase wey ye washing of feet part 2 ye the communion wine ensure na fe wow perfume je uyusuo no faka ho na fabra na sadan onyame beties na beye butu atom to phone ni minister set example minister Same Obimpoku and fe residence worshiper minister Kwame Jedu wo na be so twom amanyame abofo esane abeye adwuma shane so 26 April anopa no sia pepepepepe Kumasi Jubilee Park Liberty Conference April edition onyankropo charity ampo semire kuku a wosia na sia adwiri oye denchemira yantu na nimu drawa opam kotokoba jese debre obekanya ne ho ne nyame ma e dia ho fadie ebekofi oh glory hallelujah where is Sompa Asem Mpe Nipa knows and you call social science into no twitter for baby and them had the for some of Rabuchaba and baby who come up. Me your tete to bath for there for dinner so Babam Tabam Nam so nam form your banner so any transe Kwame and this no Katachi Bibia Boko dear. Never in a buyer. Pacho Miffy. Sophia. A Sophia. A Sophia Fianate. Sophia new site. New site. Udin they say. Me fear did with the Kwame do. But my brother made the state line. Nickname with the Kwame NDC. Kwame NDC. Kwame NDC. Kwame NDC. Bachawan and the Kwame NDC. Not another Kwame NDC. Oh, sir, is your Ghana holiday? I say, me NDC. About me do Kumasi. But me didn't make the Kwame do. Okay. But Kwame NDC Nana. There will be a premier Ubinyami. Okay. Tia Sophia dear from Kwame NDC. Kwame NDC Sophia Bush baby Ghana have a beer maybe and one of their family is Ababa meeting. Tia Sophia do be any so NDC. Now appointment about Unya Bibianye. Oh, Kakara Creek, so you're ready, your papa. And you train. Yeah, train. You ever made that. Okay, not just see and walk train. May train. I should. Nyame be wate. Nyame be mo comment. Nyame be.
Adwobreo mikroma santema pon yesese de MC7 no man tokwa aba no da serebe okochi ahiri sebo su akasa mesre se kuro no ntokwa semnim monfo mamanyo sem no mese show ni her life yesre wo mo a na de ese fata o mampani no onenim de ye na opesu yi no ne tumi ye adwuma tietie o batini babi ntia asem ase no mfane nya adwuma na mampon mfane tampa mfamfra ti Kwame no wasem ne se on de beda so Asem Mpe Nipa se yemo a okay menya akonya wo me kase wo Sompa dia me ba nya bone mi chia madofo kakra mi chia wodi asem aba no ba chia wadofo mi chia kakra ene wani mmere o me ni abele me sremu mi fiwura esem chia kakra na waboa me ayo enti me chia ija ebiana watu okay mi fiwura fa na alaji ne na yele onso NDC ni mpacho ne de mi ntime chile ayo o ya alaji ni sa na fe na alaji ane amalia me do mas menya kwanya wo Sompa na me kasa de sem chia wo mo sem ke chia wo na wo maboa me kwan so bebrebe senye wo mo a ke bi kra kuma se kwa no kamentia okay beto ne fie na metie onjim one city kra onjim bi da nti se menya kwanya na me kasa wo fidie so a me de nyankopon o how pa ne se ya wo de ba ha pa ne se obaye otimi cheme yire no menene netie o yira ye friend say o de na wo mi echa okay menene netie nti mi hu no foforo no na o do kocha ne papa nti ekwa na pare tuma ni se o je land bi ne papa de say ne papa de openi atobla ye wase mase sa na ye friend ono so te he ono so te Sofia no site wa ayo nti mi ko hu no foforo no ana o se sa de a o je land bi nti wentuma nsi land no o si bi na ka bi nti ne ba we ne de on na ma na adwene e ma de koje land no nti sen ko nya bi kura de aka ne ba we de kotumi si dan nyina de a nka ne ba we ne sen ka o ma ne bi o du tuma ne sem ye de adwam so me mesin ni ana o sem ye mesin de a na asase ne da ho nti nkonko si bi na me ne o ba ne de nkonko tire na o yiri wa ye ne ho ade be ba cha me nya ne ho ade oni na wo say me na wo mienu okay nti eja papa ne tuma nim no metumu say ye asampa na papa ne tuma nim me and me started do efa anhwea bibia me go land no so na me started sit down wi me sit down wi and me started say me to turn ne ho no ma me de be ye ne ho ade kawa ne lazy ne no ma de me to turn de de committee na wo turn kakra gu dem nti me fan say oba ne side ne de ne ntale ne lazy ene ne chain na soma de ne bibia de me complete sa ho no wana na akoto ana na me koto no obi wo ha sa tam no wa wo foforo no awo foforo ti chain na soma de nyina wa na akoto mde ma no no a na nipa na nam so a menya oba no ene obi so menya no na nipa ne han dan wo fie ona na fie nti se nipa na me kwa na me ne na eko ne eko to sa ka wana bibia ntanche bia na sa tam ne na dan de na ma ye bi ti mi gwa ho bo aso se me ba be ye no wade ya le firi na be kan to setting me dem se bia ba ko ne no kire ya bugu fom be 4 years na dia ya de no minim ya de no ukọ bebi am si hu oba wani abra ka be ne ho ade no obubugu fom say 4 years 4 solid good years ma fana ho glo so me hwa ba ya me ne tisu mu say oba no ye me bone ntimi nwa me nya no ade kra me ntimi nwa ne nja no ade ba utim se ka be dwane agya da bi ni mitim kra me ntimi didi me ntimi kra me fati ya edu bebi na ma ho ade asa ana me de ko ma sese aso wadawu ma na se wa ase ne friend say o de openi atobla okay nti obey me nete na mum no ma fight ya most be 2 years ni still yale ne ko nti ne bo amna ye nyina ye kan sase na ye fa oba no ye hwede ya me be ye kikiri ma se no me sam ko we de fidie kase so enso ya se me kan ma se jeme nu ka cham say ono awo ne ba me di ne de o ase say o so ono awo ne ba me di ne de ono bo sa aka no oh pani atobra na kasa pani wi ase me de me nyintu me ndwamenu papa no wanyini me ka sam me na sanya ne kra papa no se me nim no fie no ho ne fie ko nkai sa no ka kire me twanto etu hwe oba ne se fie mienu me hwe oba ne fie mienu ne kwanso na me de kotu nani na che se ahodin mu sika fam wa bre ma bre e na akoka kire wa se wo se sei wo se me se wo mo me nyina ye kan sa ase
also one no de me one ba ne de nya de a obeyi one city kra me di ne de ehon no na me pese wo ka me di ne ba ne de enya de obaboa me pani atobra ne kansa tobo ase na yekọ na ye ne odifo Samuel Prayer Council Center nkotwetwe nkomamra na eduru ba bia pani kasasa kra abrante wo yade o se wo yire na wabubu agu fom emfie mie na wo dia wahwe no na hoden asa kọbọ ne papa amane eya asem o eya asem papa we ye fie mu ni ye krom o pani kasasa ye no di for Sompa Prayer Council Center ye bremodi for ba ko pe o debi eyodi for ba ko pe na omanfo wo di for Samuel waboa wo mu ama wo mu konu eda wo mu so nyina paapai no enya asem ketwa se ka se ye bope no mu nyina mra ha me ogidie se ye nim hakura kom ko ha enya Ghana nko abruchi mamu nyina wo boa manfo odi for Samuel no me adu ba bia na ne ho ye me nwanwu na dansidie ba ko pede me yire ntimi mfida kire se nipa no free jema abruchi mamu ba na ne honam nyina ye cancer mo gya nyina ye cancer enso akwa kire ketwa bio na ahoto atumi aba we kire se ye wo na medwuma no de ya frɛ no ene wo mu so atumi asua no di for Samuel de adansedie kire se nyankopon aniwa ne kasa akwankyeragya papa ayo di for Samuel Prayer Council Center eno do for yemfa yansemina enko dana ne papa ewo fi ha sofo pani memo akwa aba bibia boko de ho aye fe uche Yesu ya America che ni bia Yesu Kristo cross odifo ejakoko na so na ntie kura tie se kwa America kura anye se bia kohome so ko kajagum so ko kajagum ma ni pe bufa so nyame adwuma de nyame adwuma odifo nyame ni wo so adansi akese etiase adansi epiepie America won treso nye easy fosu kajako sise asaba tija kokko ne se be so wa okay yakwa akodi 2 weeks of America then program na ko ye jakoko ne so ne beso ebeso si ho no enya akora eti o ma mo tie no okay o ma mo tie hu say yes jakoko na so sise masaba okay yakopon ya aduma kina akoko de ko jakoko na so fosu adansi akese etiase a ekoso wo manhia ahembobo na Jaba family house enye easy wo mu a yale aka wo mato a wo mu ba ya ebi kura de na doctor edikro mu so wo yemfo mu kofi wo beduru jakoko na ni mu okumase manhia ahembobo na Jaba family house nyamia afaye so ama wo masole ofosu obi wo ho awo wa ya ontime wo wo beduru manhia ahembobo na Jaba family house nyankopon afaye so ama na wo ofosu obi sisi obi oba no be ma na hwani di na koduru be wo se nya de class afi on fa ne nya hwe wo se be ma no nya chese woni mu dress on nya on fa ne nya hwe wo duru ya ni mo kuma se ma hia an bobo se wa wale no okay ofo obi je obi agapade afri ni nsem koko wa je afri ni nsem se asase ne ye ne dia eti ba bi ope bia on fa nko wo be duru ja kokko na ni mo kuma se ma hia an bobo na asase ne nsaka ofo wo chese obi si sunsum ne be dan so ma na ko ma enne ja sunsum na ni nyina afri no so obi so woye mani eniema nkoyi obeduru manhia ahembo bo na Jaba family house say gold no anu osisa obi to koko what afibia otokoko ana aye neka afibia na aye neka na ye tete na afibia o de ka enne ofoso ne ho ato no a wodi adanse ofoso jakoko no so sa okuma se manhia ahembo bo na Jaba family house de a aye adanse nko a obi se wotoni aye nto se nipa atu aguso obi pevisa de atukwan wakoni ya refisu no koni ya refisu obeduru jakoko na nime ne wotukwan obi enkrata asem ewa abrochire eniema mfa obeduru jakoko na nim no enne bibia ye kama eti manhia ahembobo na Jaba family house de foso jakoko nko a na ye dwuma eti sese yasa aba ne de koka jagum wa America ne yasa aba ne odifo wasa aba de kira nyame be nyame o kira nyambo akokɔ ni ko jakoko na so kira nyame ya aduma jakoko na so o se be ba 2 days ni
and my chef ya me ko ba bia na ya sa kaja gu mu a okay kire ya me boa na me so jakokɔ no kuma se me hia hembo boa na jaba family house ti die na ni abere kire akokɔ di ko no asa ba no fo so onim they say white tank ni code no they say the code no say niema eye ne de okay e bura adwene ne nti ase so code no kire ya me ya adum a ampa e bedwa entono bibi ti say asora onim say fo so na awawasem say me ban me the data ne buy okay na baby a me omo city omo de ma me obi a me ma ba me ne gay ya o check ya kasawa wa prentice ina ma me say me duru me free Boston ba New York enti me duru wa me fa we kwa no ma sesa take it no mama ma call last play the last me say dia me dasa na baby a me baby am wani mu me work baby kama na mo de me call last there last kura free wa na ko washu ti me we na me tuwa me na me tuwa na mai bi betra me che betra me che ana etwa kirem se TV ene ya kirem se say mai we ti ene ya dem ba last na niema se ni na e ha no ti obedu Ghana ha an hwe obetwitu ade akwakobo obi am ya ede na tom okay ti se me niema so ankere no wa ha ne ma ankere nde obeya wo ba no obatutu ama wonko bi ti menene dim ko wana kan se opanyin se ni wa hunu ana wo so ye de na mse ye difo o se chia me se Ghana na difo papa wo na mse wo se hwe ene wonti me ntina yakopon de ba anya sa enka 3 days ka bati se obi atu obi tuo se nani abre no wo ba o se ka bati se FM fo kase abrochire ni bi fra abrochire abatu obi tuo ekunu ekade a me be ya no eti chese opanyin no na chese nyankopon de me ko last ho se me ko ma opanyin no sa ni ma ni nyina firo eti ofosu won se papa no ba won chese o frem sa o say yes jakoko no yekure jakoko eti ofosu edifu juma na ye wo de afre na ye wo de oso eti sesi amaba beduru kuma se menhia hembo bo ajaba family house de kira yambo akoko de ko jakoko na so eti de nani abere so obi sisiu obi bu kwase akoko to asem se ede na eda so what travesa enye yi ede na wope awale oba bi sisiu oba bi na sisiu ana yale na eda so ede na wope kira yam ya aduma akoko de ko ampa ya be jakoko na so eti 0246 0246 66 7117 0246 66 7117 050 45 88 454 45 88 454 0578 0578 40 55 19 0578 0578 40 55 19 bosu echine yankopɔ wo ya aduma akokɔ di ko jakokɔ na so dwabena ebe mama me fa kakra so di fudi so na adokreni ade am nante me hu se onfa odifusem ni eni agro onfa ni agro kora o sanse no kreni to de wo abe 1 week na hu no ni nyina yi nipa hu adwuma no wo ye ne saa no okoba bibia nso de asem foforo ba o man no ana wi ase ne wo ne sesa ya no ma eyeye no o mu sese mu nsa nti wanya di for nso be sesa nsa e boy ya yeboyi coach ni nye na sa tena ye week ya ansesa na amfa plan ya de be fa wa hyem saa sesa no di fo aye na mesere wo mu wuti ye nse no kreni asodin ene akyinye amfa adepa amri nipa ugo ha one nenam fine won ko ba bi sese ne maame asore ntima ba odi fo ho na wo maame ntimi ansore anko bi enti wo do ho bo na aso won ko ba bi sese wo maame wa sora nante abodi fo ma wa che na kwankyere te wo de ho abo na aso won ko ba bi anso maame ya kwadwira wa anko ba bi no ene mani nyina so na esuma begu menye odi fo anka nim sese da ye so wo so papa o wo so boni sese otu ho na mo wo so papa sese obodi fo na wo kye de be ya papa no bebam wo so da ye boni so na wo tena ho ebedi unya no kura na ihu enti ni nyina sese otu ho na mo na o kire me ama me hu se
wɔse sɛ ogu hɔ no so da ya wɔse oh me so da na ma yise na ma yise sɛ ɛde ntiwi a na wate atana ɛsɛ sɛ bam so ɛma mu otom fi sɛ wɔne nkrɔfo bi ɛna ɛpem agan so tu ho na mo to wɔse wo so da ya yew wo so de nya ne nyina ɛsɛ obodi fu sama hɔ anokwasɛm de nti da ya ne ye na ɛsɛ bam no wɔnyɛ ma ne mram de anya nso de na watu ho na mo sɛ ɔman kura de anya ne ye ho adwuma kɛse na fei wɔse memfa nto manfo no anim sɛ bedin yɛnto no kɔtom wo de wo tie sɛ obi sɛ bi wanya sika bi ana ni na niema bi kɔ soro ande no ato no bedin wɔse na wo to no bedin na yɛ o sika na nim de sika ni firi wa me ate sa abedin esai enti sai de a na ne niema ɛwɔ no ho ne ne ɛwɔ yɛ no mimi ni ba fi wo kyerɛ sɛ wa wato no bedin bi a wo ba wo ade a sɛ wo yi wo no na wo de atwito madi enti wo de wo ba no to no a ono so ne de no nti wo ba no so sɛ wo nti wonim na so epriment ne wokoto no bedina hwe de wo de aye wo ba enu nti aden na ade bia a wosi so a pese wo ye no wonfa ma agya ba family house wa hen boboa no ya na wo mekye se mbese mitu na mo we mi ade na ha me no wado garden wa fikyiri wa ma nwi awi ansa na okotwa nu egu ko ade a wo be ye ho na ade na abeje ho na ngasa hoyi wo ma bibi ye wa trash aka ho me tere no afre na wo de bobo adum ni ada nti wosi so a we de nyame aboa se mu TV ni mu redui ekwachiri muti enso asode fo ma wo won ma da nanka nya nwanwa se ye bobo wa ba so wa adwumam afedie no de aye nsa obi anum sa creative half no onum se tiri kwa no da gatem na na afo nyina san ho enye kotom so we na de bi a enka ho be kan ho na ayi meni ofo wo kwakra watuka emu fi jo udru ufiri so ko na bibi di kinkiri kirikiri so de me de beko e bra na de wakodu wasi so bibi enka wo wede ho bibi enka abrabo ho abeka ho enye edi unya wose me nko ada me mfa ho no wate atana enti me sɛ mu a ye be pagya mo ne ye bobo ma baso mu amasɛm wo court mu amasɛm wo nanan bi anim na wonim sɛ asɛm wo de ma dip ma wie enyina bim na wadi awie nso ntentana na nanom de nke be mu wadi bim de sunsum ye be dan no abu onim agu ase eno no odi fu samuel se ade bi ye wo dia na obi die na yira no eno de fabra na mu ade a wo mpe ene se ade enye wo dia na onim se wodi fo se waba se ye ma mo se de ho nye okay odi fo ye ma no enti ye de ma ne betu dwa na ansa na no mesra mu amu ware mu amu to aye nto mu amu tu na afisi mu amu de ma wie bibia odi fo nka se wanyi sika pe ya bra no wonanim wo se bra ne sika no de nyame ka se fa be ye no won kire okay eno no wo kan 0246 71 17 0578 yo kumase menhia hembo wa Jaba family house jakoko na so no okay ya no di for summer prayer council center na ekotwetwe nkomo no ye ko akoyanim yanim ten we ya so Asem Mpe Nipa aha na sisi sema pomenteme wanse wo de beda so Asem Mpe Nipa ti awam ni apere pomasi bire na ye de amount na ye komotwetwe no ano den abrante na sema wo ka nyina ne se ne yire no jade ye ohwe no fie mienu afedie na hoden eye asa na hoden akofom nti okọ na ase ho kada ti okọ wa ase ho no sisu bie musi ekosi sei me ko ma ase wona me ko tun anim se esi ne ba ne mako a nti se ma hoden akofom nti omo ame na ye hu kwan ye nyina ye beka etiabom na ya hwe ne ba no oso me wa wo ne ba me wa ne de amedi ne de nya de a obobo o ta aka no njintu omprenne nim so weja mesira won kasa na wo ba no nti asema wo kan yi wo ba no sabsabi on firi ho ana se owo mefa no ko woni bi kura na kasa papa bi ye den e kire me na minya wo kekere eja so ye one de onyo na bobasa aka no nti waka no so man ka bibia meso wo ba no menene te no onye me bone nyam nuku no onye me bone kura nti nya de me so papa ne kasa nti me mma ba mu ebu wo ne ba no ho da
ana me bo me call o mamem side ana me ko to o manim ana mo so ye tawachi eja ene o mamem side ne die ya me ko ni hu ebusuan bi da ne mamem side ne die mo bom modene misumi nya kukuduro nti me wo na madam fo bi fa ne boache onya contact bi wakra ana so kwame o yire ne yale no still na nko nti yanko yeduma wakra mase no keke mase atobda no ko boache ne maame ho ne na yire ho se so onim no de me kwankran no a na asam kotom ho a ei onfa ho uko pesika aba no uko pesika aba no oba no so bubu ekufom me ne bre papa papa madam fo no de se me de me nim bia on so wanka nkire me nti yakọ akra na 1 week pepe na ntenche begu me odikade na no kan so konkran na bibi koye wa me de na me nim to bo ase ye be me oduru ntenche na be orofo yenko 21st clinic yenko 21st clinic sciatica expert na 21st clinic no sa sciatica yade no na kwasem yaye pa ntim yade so sisi afase mu na kokum na akosu na ase twan na 21st clinic by odi bibidru so sciatica yade no watu ase pa yade bibre bia da 21st clinic say yemfa meda no na omfa bibidru so entu ase emfama emfidie die wo bi massage no so adwuma orofo se wo ba behwe omo be massage na ye ba 21st clinic ababa bagi nu papa anom amom yade akọ na sciatica na firi om so a orofo ebe ye ofese na utifie die na wo ye oyade o yemna 21st clinic wate 15 branches en wo Ghana memha na Kumasi ya ehwa overseas ehwa dabraka one Sompa TV Sompa FM no en wo abrosa ba kuma bo ase cancer quarters called Johnson ubehu 21st clinic ho enkran sunwane nkranza techima 21st clinic was nyemini 0540311311 0540311311 3 Herbal Center du papo dia badwa so na etu omanfo kokwase edema wo mo koko ne sisi utuo no koko ne duru ba bi esisi widie mu no orofo uja na moje firi mu ba udwade ohonam ohene koko na yesa ade no na sa koko na kwasi bruni friend natural pass ye yade fon se orofo nenso so no esanse obi a wone master ntino orofo ba mu odu papa wate 3A coke capsules coco master ena na nwumire be de ma 3A coke capsules coco master say do we na me de ma duru ba bia oyem otem coco na yesa 3A coke capsules ena betu coco no ase ede ama ye ko kolinaka ba dani heba misti heba apidank okwa ubenya bi ato 0546107107 0546107107 or for Liberty Conference na du hobiem ye ko bompa ye nompa ye nipa ye o ma hne ye dubu ache food for thought o mo ena di Liberty Conference na eba Jubilee Park you na Liberty Conference no adanse die free mu banom anya dance die keto akora orofo siasia pefa ahudie ni wogie paade a na nkonnua dan so na ebe papa de a orofo Liberty Conference eho ena nyame be nyame na ne maso aye ne ma 26 April ya memene da anopa no nsia ko duruo na ye kobompa ye orofo na anyumtufo wei ena de enyumto ebagi krupo twade apota tamana so refri na egwam sete champon minister Same Obin Opoku ene Kwame Jedu omo ene beto nwom de ayi krupo twedi ampoaye no asore afri na himam na higwam eno te Jubilee Park you was a come man be blessed, oh glory hallelujah orofo Apostle Dr. Amegashi Apostle Dr. Amegashi Apostle Dr. Amegashi no ena wo firi ne mame ne nayam eba no no amoa ne nse ye bie ne nsem no na habai hyem yakopon senkyere ne eye adwuma eno te se ye kan habaduro paade a Apostle Dr. Amegashi yi ne firi ma enye yi orofo yade be na de ko a Dr. Apostle Dr. Amegashi wa wontumi entu ase ma wo de bibiduro so ena odi etu yade ase orofo Kumasi o makro ni old police station no ene bo ho pe yekọ na yekotu ya yade ase enkran takurade ubehu Apostle Dr. Amegashi papa we wagidin ewo Ghana mem papa enya asem ketwa se wo a wonte ne nka no na afei ena ya wowo ana afiri yafunu eba orofo o makro old police station ho na ubehu no ewo ho 0547 044307 0547 044307 Dr. Apostle Amegashi Diamond Scientific Research and Alternative Medicine Hospital or no ena edi edu papa bi abadwa so eye main vitality eye memedropa a ebeboa mema bema yo kofom
Umema yosem bia kofom bia no donek eba mecha ebetumi aboa pa eduro no amanfo ba na eba no bebusa se Oforisuo donek ne bi ho eno ti ba bia to no tunuro ewo Ghana man bia no ton bibiduro abrofuduro nyina no okwa wo so ope donek eba mecha eye male vitality ene na mama ebetumi amiamia ochirewam na empaso komo enso ayo de kumase okwa ba bia to no tunuro sunyane ubenya bia to e kanshi struggling en kan ubenya bia to ashama dunkwa ubenya biato yankoi na yankoto donek eba mechani bi na yemfa emiemie yenchiri wom 0246727677 0246727677 donek eba mecha ena mekan fo na mde amount grow fine orofo wanumu atu utumi ne dio duru baabi atumu se wonan no mu pagya no nsemmia na tofom orofo oba wafichi kom no enye na eye kura no utumi se duru baabi na eye wo ya pa orofo dianu ya grow fine na grow fine aduane ndure wo mu no ano odem papa yififiri mojanim na utimi se untinim nyina so adeda ho akoda no pani no orofo Mr Heba kagetiam room saa na apida kagetiam room ubenya bi ato ne duduom na over the counter also beton ateson faso a ema no enegu TV screen so no 0244596532 0244596532 grow fan was say grow fan makes you grow fine na che say onum grow fan no a ebema wunyini enso aye kama Tabita was a clinic. Tabita was a clinic. Diabetes, prostate na infections na orofo Tabita waye krado waye ready so bebo wate enu ntino say diabetes prostate infections no dini panya papa yade abai yade bibre ban na Tabita clinic otumi entu ase emfama wo de bibidro so ena editu yade ase massage ne ye adwuma laboratory no ye atwu moja atwodwo so ye de fefam fidiem yade ban ni kokko hu yetumi nya duru emfama ebibidro so ye de betu yade na ase edi amount kwan ya wo befa so wo bedidi nyina no Tabita clinic asede se wo se wo kyerɛw wo twini nipa hu enu ti home care no ye adwuma se o yade dafie pa Tabita clinic ba behwew na enwoma atumi asisi so pa ukuada ya wada bia no free prostate scan no enso ye adwuma odofo ko ne ko check prostate no bema aye kase o badwo so agususu bema se odwo so etimi twa huru na enso so we die egugu tra na egugu no so na chese prostate no ya ha adwene ahodwo da ban Cindy Junction ho na behu wo mu ewu Kumase Mountain so a enkran sunyo ne takwa de takwa obehu Tabita clinic ho anopa no so anwumere no nan wapon adwoda kosi fiada bia Tabita clinic na mekanfo na media ma wo 0260196219 0260196219 Tabita was a clinic. Tabita was a clinic. Enunti abranti esia no ede na asibiem nti ne yale hwemu na ne yale ndie menina busuafo hwe ma na woto no nti edana misiye no wosi menim woni busuani mihu oba no so no na omi no me de no kochia me ma me munuanom wanyesan ne me nana nam so me bekumase me de no kochia no nti edidi mu a wodi koto obi anim se me ma me mla na me ma me tonka ma me bae adana me ma me beduru na nhua kokko de ma no kra no me ma me anum bi nipa na papa ne ma se ne koto na nim no ni fie na ma me kono nsuo no adai papa no hu me ma me no se wo ban ko ni baby da ana ma me se sabe no wasida na bi na me sida na bi amiti no oba na yale a ma hwe no ana ho ato no e kama bo no nya kaketo Brahma bro oba ne de mabre no ho sata me sida na wie sata ma me sida na wo ka chem se me ko sida na de wan ka chem se me ko pam buso ni mro wan da da me am me sida na wie ya wo ba yare no wan ka chem se me ko pam buso ni mro wo kra wo so ba no ntime wo mba no ka ntime so man pa ba na me ko bo ma me mo na ma oba na ma me side na mo ditum na me ko Oforisuo mu kan dwamanu oba na yale ekoba 1 billion o yire na yade to fom o yade to fom no me busuan na ye na busuan fo no muti a me pa o monfle me twantro da wo nyame anim ka me boy ye nya kakatoa ba na bu buagu kwanya me fa so bo ni pa yehu oba wo behwe no na sa wo firi ha asi abonte oba ke so oba no bewu na so Nyankopon bo so bo asase na age oba ye ne otie ya me ne otimi nchen
Edana me midi miskesi ye no. Wudi mani mame oba no. Efi wo kacha oba ni se onkwata mame ho. Na be ka me. Na wudi mani na metu fidan mu. Enti metu fidan no na oba no kacha me se kwa me, bla kwa me. Se wotu fidan mu de yemfa dan ma han. Papa isi da. Do ba wenti dan no ne kwa emienu. Na sa tam na wo yire so okọ hwe ne ho yade no wansa amma na chi ametra dan. Wansa amma na chi edan ne bonu hu. Enti no ni gide bia so kwa tan dan mu. Edan ne bonu hu pa. Enti me fosun se o mala. E bonu hu kwan be so. E bonu hu se sa tam no te ona na fie wo Esofia no sat Esofia krum nan kasem. Enti mi si dan wie no. Ene me kasa ne o mala. Ene kwa me kabra ansa na obaye ba. Obaya yegusu ya hobo na yale mbebo no. Nti ne woto na okoma on na outside one de wan tuma metanda ne mu ade bonu hu se no susu se yade ne free dan na na mintimi hu ene de mintimi kire okay and that is on one papa na dimani sa nti alaji na mitini face si ano onam ko usuma sam kire no ana so me ba unya basa basa nti besen ko tana dan mu na fo bo obla papa ne amene ko wan siri kura nsuo ko me ko bi ma ne da me wan ne bo nya me busuani na mi ankasa ankasa me de mi moja bekuma se e de mi fifire aba be si dan na se papa no ba kantan dan no so dia me de mi jintum fi se wonim se mi si dan me wonim busuani o me ma da me si dan awi me oba yale da ho no me busuani bi ambo o me ma hwe oba na awi ye de ba mo amonim ene be tan asam so ne kan ye papa ne se o jene ba me ma me ba ya obedi bo so me wa ma me ho anto ne da ma me se de wo joba dia oba no ma me wa oba bi eno ma me sikura se me ba no kwa dia me ba ya odi ya me ba no kwa bra wonsa no ntia ne to mfi dan no asam no nyina mo amonim na betoy me ntwa ntro ento papa ne so ene ja ya kunkon wa e dan alvansa na so ye kone oba mi wo no de pipa ne bra me se me mase ne kwa me na me si dan no ena me se me nko se wo yenko ya koya abrante ne se e dan na oba han no me fa dan ma no ne dan ho na de ma han papa ne de dan ma ahan o de dan ma han no o ma usika ni bia na o ma ne ba ni bi o iskana na ye je iskana price na ye pese na ye je sa tam no papa na nti ase ye o lesi iskano te se efie no akasa no a usi ye no usi ma hwan e dan ne de se efie ne de e dan no rada dan no usi ma hwan dan akasa de papa ne ma go ahead se ni si dan na me ne ba ni tinim eti wo a wapam wafiri ho mi a wapam afiri ho ne ba no so so wa ma na na ko na ntumi kasa dan ho kra eti se sika no dan no de ma han ho ne di so mfa so no se dan no de ma han ne de ono no sika no begin no ye de ma han ne de ono no tene de ana odi sika no bibra ne ba no se die na esi se die esi ni se dan alwan sa so gbe no ti dan mu no umbum ba kokora ka chem se mi ye jimefo oh ana makoko si de esi ma se plot so ana ma sa da ma mi wotumi intim nim yansa intim me chan se e dan nya papa ne dan sanu papa nya hwe abone nya hwe e dan no se papa no dan no e dan na de obai na wole jai aba ono ana be kan wanim enya me mi twa ntonto papa no so inti dan no se me ne oba na ye japade kora no a ye ne ba ne sinchen a e japade san ke chin inti me jeme dan sika se papa ne pedan ne dia on fa dan no ade so be twen ho fi dan no na me no oba no ye de dan na ma han fi se me amedim sika ba ha abesi dan abebro mi kuma se nya alaji no ne ne yere na ma bebeti a enka kuma se yefana mefa na papa no de asase ne ma se sida no de no kan ansa na etimi ama ogu ahead sa no kan se me wan ba ne dia me konkota dan no me ko sida no na je se kwa bi so o ma nware ne ba no ntino no obepam wafiri ande obepam dia sa opam wo ma me wado ba kware yu ba ne sinchenya me sika me de sida no ntia se utua meka yem value dan fa sika yem value dan fa sika mami masam titi okay papa one producer etwetwen komo yen hwani ntie papa nanu masam kakra na ya asem so ti odada wana so ono wana ka se osisi da no wadada sam isi dan na wo na oyire ntinam na me ne ntinam obai afi oyire no kɔ so ma ntinam ana alaji no humobo asem nta alaji fie ne se sia na meti se se ne alaji ka se kwame minye ofie bi ma me kodem suom. Okay, yanko na ye no ofie betes entwetwe komo sesia emrasi maduso na yenhwe se ye benya na ase no ene no a ye no ofie betes entwetwe komo si maduso ye ba na yenhwe na ye ne na ase no entwetwe enkomo bomina na asemi ya wase be made abai
emu ete sei wani gi a wutwa bi owura ho so a wutwa bi na ni nyina eye de bensa eye ofie betes ensa bi aduro na sensa bi aduro pa ofie betes no eye aduro esai eye nsa se easter idie se wanya ofie betes ni bi ewo ofie a wanhwe be ha pa utwa bi a utumi edidi ye papa enya asem ketwa na de ye nikasem wom no sen haban no wewo ofie betes no esai pam sunsun bone eno enema ofie betes no edanso ewo ensa ahodo pi ewo kumase monteso na Ghana kada chie memo akwa aba mejo sminya bibia boko de oba de na daro mafie betes sunti ho odene setra pro na oba watwa bia na wani da ho so wa unim anaje so pam wa wa unim fie betes adaro eduma kagina mu omsi fie betes ya duru esa ye nsan papa so wa unim se de esa ye sunsun duma na unim ade ba akwa anwumre asi Osem be fie betes nka me ho ensa box wa me de ba na kuma be yi bia mamu no be see form no edoma to agum so ayi nsani na awo form wo e form ha ya so ma hu se mo ba mo chensa no na dodo na se mo kan se na o mu pebi o ma pebi nso ache me catch am say your numbers na de to dwa no mo mfre next week nso no o mo san shem ha ya and me anka sam the box makoma me ensa e be see form ha say acheche no ani mu ha say me nana na de bites no eba okay ye ka efie bites a eye bites nko a abadwa ma so se ya me no kase no dodo na no ede wo mani ache mu san se eye ensa abadwa ma so a dodo na no efa enom ede etu yare enye bites ordinary bites keke eye bites abadwa ma so se no onom ede asa yare asa ama wo so wanya ahode foforo e wo nipadua nim ebeboa siesie nipadua nim esan yetete enubna ane ehaban asese yede eye ensa no sese no obi won ma obetimi anom nsa obehunu na yese ensa wanom no amana trope ne chese wo hwe nipadua na wa otimu se yes enema foforo aba nipadua nim efie bites aba sese no bibiara onom no esiesie onipadua na amade biara da onipadua no atimi adi afurusan sanse nipa so wo na se onipadua no de biara da yare e o ma untimi enye nipa enu nti na akofa saa efie bites ya ba ensa de nanso ensa onom ama na te wonum udidi soro no asa adidi efom so bema ensa we ensa ebedi wakagina mu efie bites enu nti oba bi atenase a wakache ne kunu se bosome miensa omma ne kunu emmo akohoma e wo fie da essence efie bites adi na kagina mu nti no oba na dia tum se ono ankasa efa ono ene ne man na akohoma bosome miensa ono kuro ya asa akache ne kunu se efri sabre ya ekono ono ese fa efie no ma bibia asa atwatwa ho ka sanse ne kunu atimi adi na asem edi ama no anajo we bites a aba sese no emabunu no dodo na ekse nka ensa de ye nkanfo mfa mabunu nanso we bites aba so ye babunu na se onom ensa we ya esiesi onipadua se de be ya da biara da no obesore no obetimi akọ adwuma we nya bites a onom a ade be tiam aka se ene de mitimi enkọ adwuma anase onom ama chese waye mre akampam obi won ma obeta ebenyane no no wo kire ensa na no mekonom ye de amama ye mre etimitimi enkọ adwuma na se mitimi nkonko di dwuma bi esimani so efie bites aba e de amaw minia me kanfo e de amaw ma me fa me number yi entu dwa se de be ya ba bibiara obi biara e wo no obetimi afa number yi na se obi tikam na se osi a obetimi afa number yi na che se otimi afre wa opedodo atuo ope ba akopɛ nso a efie bites adaroma o fresh a number we a wonsa betimi aka ba bibiara wo bia no wonsa ka number ya o frɛ ya ye de bebrɛ ope ba ako ana mienu inbox so a delivery cramp a ye bɛyɛ e de amaw said yem dru ase no na binum excess omope efie bites no na so maya omuhu ye kira kwa no ye wo eye kumase heya ye number no eye 0594 39 94 34 0594 39 94 34 anase 0204 85 35 00 0204 85 35 00 efie bites bites fronko aba said ye yenua ekan no bites a onom amanasa asiesi onipadua no asa atu honhom mu yare e de amaw sanse tete haban enanana akeka bom endubna hodro ye wodua bitese oya prekese hwentia efom wisa sanema we nyina nanana akeka ni nyina abom hwese ne hwe ye nananom a
tete no na we eye no ma omukika bom na omode sayare titiw eye ema no se oba ewo a obehunu se obekofie na ya hye se ye enkwa bia ma na bedrum enkwan ye fasa anema we bi prekese dam obehunu se ya sa no ahwentia ene pepre dia ma ne se onum na enku ne yam kro se wo honum na se wote hunu se de bia da oyem wafuru ayekutu a akika duro di wakagina mu ebeboa masanfrema na abegi oyefunu nimu nan ayeden afiri honum akika duro ewo fie bitasim enti sa wonnom na wafu uye obi wafu ayekese a eboa ena ensa na so esa aboa ma obi a wayekese sanse eniema enubra ne haban ewo ensanim no eboa ma obi a wayekese no eno so ede eteso ede ma no ensa we ensa soronko abadwa ma so a nipa dodo na no ensa we sanse ne niema eye ede ma nipa no bi no ye ka ye nti ase efie bites eye bites soronko minia ba bibiara wo bia no ena mensa fa number no entudwa sanse ebia obi tikam o si forma number no 0594 39 94 34 0594 39 94 34 and that's 0204 85 35 bites enuaba anase ahaban ene nua hini na ewom no yewo oya ewom yewo eye mahogany ewom yewo kekadro ewom pepre hwentia saniema we nyina na atimi akekani na ede aboma odi aye efie bites onom ama onanko onkoda ade chi akase o mintimi nkwa adwasa se mayemre onom ensawe ma obi nhia nkase ensabe no anoma agi wanumi enye ensa eba bese onipadua onom ama na siesie onipadua no udidi soro ama wasayede edidi fom sanse se ye kakra man kwate a minia minim se wonim se diaba we na se dubna we kama kwate esiesie bema o manhood na se o bema yemu no esiesie ema otimi gina so obo adwuma se de be ya o yiri betima hu na ade chia wa mafra akosi papa kwadwo papa anase kwabna papa wode udin ato nwoma sa aka acho se enne anase busumi ye wo mu de mi ankasa me ye de me de nsa esi me bo afafia akohoma asa ahwe mofra sanse wadi masam de eden ama me efie bitasaba emma nyina enom sanse enubra na wom na no kyese hwentia akeka duro ene sa efom wisa esoro wisa no eboa ma oba se oba wo wie na se meka se ekuro ba niema wonno no hwentia ne pepere na ede ekum niyam kuro no saa so na be ma ontimi endidi a ebeti wonu ama wayede watimi edidi enti efie bites enye ordinary ensa se de adudo na etu aguso omani edi akire no anya ne se o no mama na se onipadua no obi anom ene wadi hu adanse de ache onua se me no nsa we no se de nipadua asiesie me etimi ma me se didi anopa edidi anwumre se didi anadwoyie ama me yere boma baso enti efie bites abande me ka che obi bia se nipa na o matu aguso no so hu so obi kura bia e ma ne nwa we eyensa ya num ni ba bia utimi di o program apesa o di bia adore obetim di aye word na obetim di aye engagement obetim di aye program bia wo ye bia on se ye Asante Fest sansa we youth ba bia be share obi bia bo so okuta bi efie bites omo se ya ba fie dia efie bites efie ni dia efie ye kokko efie bites yo program ye dia ni Easter obias efie bites ba bia be fa bia obias efie bites sanse onim di ayama na obi nso adi hu adanse ya de accept okay enti your number no 0594 39 94 34 0594 39 94 34 0204 85 00 ba ko ana mienu ana inbox sa o friend number ya on sabe kan ana se o fa oba amachi bare so a honom na de supo ne de ewo hon so no dido obi a pebia obetima so wo achichiri so a number ya de atudwa frɛ delivery kra ya de be de be na so ya nka se ye betu ye ka ya de aba on na so na ka kire omo ba manim ne se next week omo se nhia ma se mia me the boxes me ensam na ka ho amia ba be che animu ase okay ya ne ofie bites na ekwatwetwe nkomo no ensam bi aduro anokwa ensam bi aduro ensam bi aduro pa se ya ka ensam bi aduro de na ye fie bites ene e kanfo nam de ama na esai pam susumo
sunsum ebefiri so efese no bra na omde ye no epam sunsum kakrede yanim na ye kro yanim te nonso nonkron pepepe ne ye sori nkonwa so ye bere no don hwere baako ate efiri so ye ne Kwame NDC na ase no atwetwe nkomo ye konkotie bi mra sisia okay wona na twetwe nkomo ne kosi sei ofu ebredi nti we de ye body chew me ne Kwame NDC na ase no ekasa ye no ni nchire mu a woka nyina na se Kwame NDC epese obu ni kwase a na kwase abo ni na se Kwame NDC ehu ne baba ye a woche hei Kwame NDC anya ne ho ade etoso mienu edan na Kwame NDC si ye no edan no ono na asase Kwame NDC ase no ono na asase ene osi dan no na Kwame NDC ebra wo hunu se ne bai woja na wade awose wontimi ne nwade biem no Kwame NDC asa afa ho ene ne ba no twempna emu oden a wodi no na nya ne one ne nwoye one na wo no kirem se Kwame NDC edu bra akra no ho dodo no kakra na oyareye no Kwame NDC antimi ahwe akra no se di osi pe no nti ono agya ne hwe akra no na emom do ono agya ne ka ne nyina no se Kwame NDC eja akra no de ma abusua no nti Nyankopon ya adom a opanyine se wochena nyame ya adom a ne yetimkom a obeba na Kwame NDC kwase ebu a ono abu no asafa ho asisi ai wo se edi ne ba no wabekirem amahwefo nyina na Kwame NDC asem na obetena eka no wo fa no anase wo yende oh di okan na meka wo se no odi no o kaso wo fa no mi mom na menka oh no vo se beni vo musoma me a de mo se ye musoma am ye di ani kotu awisi ekohunu ne eka nti de baba ne kan ye na meka Kwame NDC asene se sei wo se Kwame NDC ja oba no wasafa ho se edi no ana na wonti azia no kokos na kaka so wo fa no kura na okay ahefo no ofa no anti nyame admo so chino beba nyame admo china sanete dia yintimi twena no wo fom yemfansia sanete na yentwe papa no china sanete kwa bi so ne twe na china ebeboa ye pa eno kwase Kwame NDC nie na asisu nie ne bani nie enti no yebehu de wo twa ntro ene de okan ene de okan express bia odi no ana se ofa no okay mano kokotwea kokoseji amavo wo mu gidi o atefo mano kokotwea no ofa no Kwame de da yekoso ya ne pitiri sanse kwa bi so no wase wo pani ene ode anidie amayen se nyame admo chiro beba enti emfansia na china yentwe no tititia yako computer so dwedi emrasisia 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji se 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540311311 0540311311 na se 21st clinic wo mu ye sciatica expert hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, ene me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otredi dimusa no. Oh, Express Group adarumenti akwento ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mine bi to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour na se visiting so a. Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amu pese mo tu kwan koye adwuma nso. Obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a
good job in the UK. You should mention a crime of Kumasi as a labor runabout where a crown so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From more much show for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Yeah! December is here. Introducing the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion. 100,000 Ghana Cedis cash is up for grabs this December. Dial *426*6# now on all networks and win big. That's right. Just 10 Ghana Cedis or more, and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. This December, dial *426*6# on all networks for 30,000 Ghana Cedis cash as the grand prize, 2,000 Ghana Cedis daily prize, and 6,000 Ghana Cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion today. Dial *426*6# now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply on the NLA Characters Lottery platform. 18 plus only. Play responsibly. Remember, *426*6# is the code. Live and let's live this December. Charlie's always look out for Charlie's, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlie's 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer, and you stand the chance of gifting any of your Charlie's 10K Ghana sharp. If you're a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code, and nominate via *899*9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly. Not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Your friend Dr. Lawson, CEO of Lawson Herbal Center. Mr. Ghana for a bosse medensa the bebe dwaso. And some the bebe dwaso a Lawson dire bitters. Me part I have for saying and send ACT. Sa Lawson dire bitters. Me share aduma chede a obo ade ache Ghana for. Ye hwe nubna. Ye hwe nkohini. Ye hwe enhabanwa. A obo ade ache ye. Na chese Ghana Nyankopon etoye. Ye hwe dubra bi te se kokwa aman. Kokwa aman ne kita Dr. Lawson. Kokwa aman eye dua a Nyankopon enum se Ghana ha ye discharge ni ane pa. Ana sa starch ni ana ye die no. Hwensunsanso bone a e de pre Ghana fo. Sa wo obi ata discharge ye duane a. Hwewani etimbeda wani so. Na wani enkekawa aba wani so. Senkekawa na eba wani so a etimi affect o site ana wani no entimi hunu ade yi. Kokwa man ba umojam ana woni paduam a amaman bia do so owuntim wo kase wo dompem a o se ede oyaw ebrew no kokwa man Nyankopon de abedom ye senyi sa amaman ni nyina free entimi mu na wade ho yaw bia eni ho biem ofa ade Nyankopon ene de atom ye eto ye first tete no ye sabio tete na kebeka sabie dunsini eno tena mafra amamre entoma etsekente hwede gugu mensan me twi Ghana for adwin akọ amamre eso because amamre ne amane de ye ntonkore yenhwe edra etoso bim yenhwe moringa me ka moringa dodo na ni moringa adwuma eye ni hi ye duro na pena eye duro na pa no kura san ye duro ye ka yare ahoto a edua ye fe no moringa etime esa na chese Ghana o se de ho ahwa ye ho enu no edoson ye edua etwato mahogany na mahogany de metene so ana ma sorry because ekuni so mahogany a ye woni ba ene woni bema ye hwe tumi ni ahode nuru a Nyankopon de ase edua fe no mahogany mahogany eye dura eye mojaduro esa ena ne moja mahogany ekunkuda ekura aba so ate yaw bia woni padua na kwae ne mu
ekuro bi a woni pedua na kwan mu na mahogany na adwuma eno no eti die fe ne mahogany no mese Ghana fo se wo mahogany a sell to dua no because e dua Yakopon extra so e de ama Ghana fo eti sa su ehu a minya ewo sa enubren enkohini eniaba etese no fotini eno na ehye mi nkura ema me de share Ghana fo ebose se Yakopon e de sa no ma wo nyina do yen Ghana fo dia o se metimi keka ni nyina bo na me de alcohol kakra efra na me de yensa ebedum Ghana entina ema me de ensa we ebe twa so me Dr. Lawson me share Ghana fo ebose se wo de ye program bia wani mu ase da ensa ene se wonoma ebetimi apoa se ni je na apa obenya se arewo na aba ebetimi acheche ore na etima ma wa hotoso esu peye so yo bia wonum nsa no nko ade a ensa wonoma amamre kwaso ebetimi apoa eye Lawson dire Peters say na nsa ni sitie we eye Dr. Lawson mensa no Petire Peters ni bi pe Lawson dire Peters eno nsa eye amamre nsa mami nche kakra na hwefo hu se me Dr. Lawson mafa taste kama papa dire Peters Lawson dire Peters Nana Senye, you qualified G all networks. Yakwa akwanim we Sompa Asem Mpe Nipa no a asem o na papa no se nyame ya adom a ochina obeba enti no ne no nkyere se enti ho no ma enti ho no beba na yemfa ntwe papa no china mo se papa no ndi sei enti obi onim opani atobra bia no ye besere se china no ne bosha wo share no oni so tititia the nation zanka ya already sha ya tu wodi entem kwande nsem dia na mpem nkomo sa se nka china papa na so eba no ti ha na omunyina nkomo no ya ka bom na fe ye hunu fa ko a suo di susa ebefa bad ni nyina na branti di committee ka se se ni o han dan no ko no didi na tem se wonim nyansa na o wa kwa kosi edan dia si se na se protoso oni watem twi no kan na ne kan den enti no efa bi ne ehi ba de kwa adwuma aka onyansa sem ba bi se maka se badwem ba bi a wo wi ase na wo wase no kura se bi ne so woto che wo ne da se na ne ye ne dia wo sa ate so na o si be si dan si so na wo no semita frato wa ba wi ata so ne se wo bi bi si ba bi du wani da so e kire be din komomo we se ye kan ye o ye nsi mu hunu kire no na wo so de ye dia ma na se be obo o mo de ne kama quarter prot bi kura pen be wo boss si so na nya wo ye na o ma dia na ga sa so si praise bi wo ba bi fa bi ene wo man so an ne twi no we tuma ga so de se wo gu dan wo be ndai mo anya krata nto so sa asumpo na ehye wonti da achi bidan ye se dia nka wo so ni nyina ni ho to no ehin ba benifo bi wo mu be nyini no mu be wu na aboro ne manso bi ye yo mu de no omfa ho we no ga se ye mu dan ni mu wo ba dia tunsi ye bebu uno ase wa ho de wa se wo mere wa se usika ubu awie nso abadwuno so ne ba ne wo ma eye nananom eno so sa be ye o problem ndino be ma ne wo tie bi na be kan se bebre ne de ache wo wo di asem na se ndu de ma ne mra chine be kan de ache no na wo so nsa kan wo de na afi mu nyina mo hu kwan pa wo se mo fa so na mo ya de ne ma ne ye ebiem they say dan wo de ama wo te fi o so kokora ne se wo kwa wo ma nti ka wo ma no so di dim bi eno so no so ka so ma kwan kora ma ne ono ane ye mba ne ma o eno so na kyerɛ nso so ye obi ka kyerɛ no ndu ye mfa nkonkon na kyerɛ papa na metra so ntu na no ntu ye na afi ye no nkomu ne masuko na ne wo no ye mfa ntu ani mu ma asubie mra ya okay ye ko kitima heba center na ye ko tu ya de ase kitima ase ya de bia efiri soro ebezi from e kitima na kitima wo abu akwa wo methodist asode de da na chi ho a one twere bu akwa bia secondary school no
ena edi ehwe ne mu yeko kitima eba center papa wo nyuro ewo din pa se ka yaresa de a enya asem ketwa yemfrɛ no ahoma wi so 0246 914 717 0246 914 717 e kitima eba center ena me ka cho no win big with mega cash lucky boss orofo ene no kwan yefa so pesika no ye tetetetetetia na se de tie ni wo se dash star 426 star 6 hash star 426 star 6 hash na obema prompt messages bi na wa hye ne kama baby wo obema the mobile money na yina hye fa hye ho na utwa 50% kra no a udi sika kese o na odofo udi sika kese no na so ede hye ho National Lottery Authority en sachat uni fie du ngotwe enfo asem enko sa mega cash lucky boss no enfo asem ko so sa o say mega cash lucky boss o say win big live large yenko pesika kese pa dank natural healthcare complex dank say wo ba yefie du nan nanim wase da bi ada ahotofie no wo mo ba dank natural healthcare complex wo mo ena didin we ato no emfidie eri nduro de dank wo bi pa abibiduro so ena wodi tu yade asem enjojo yade stroke ana arthritis na stomach ulcer no kra wo tenete hepatitis na orofo enam san yade de dank pa eho ena wa specialize pa orofo ye kod dank ho chena wate wo ye adwuma City Life Abuse School chem ho a eho ena odi ni juma no wo pechi number 2 0244017556 0244017556 ahutofie dank natural healthcare complex Simans Vital Herbal Mr ahutodin agan orofo empam agudie pa no agan bema wo hunsu wate bema nom oba na tenkante kofom no onom agan ni bia nyoma besisi so pa orofo agan no se de esi ba ya cha didin no kemekanfo se ne kopebi ne kahwe na se de besia mu asika no pi woni kamu no orofo ka ba no kwa no na dampa so no anu anyesa wonnom na de nante a wanhwe yi gese ututu atade no eguso efrise mehu bi pen Simans Vital Herbal Mr na hotodin okwa wo so pe agan memaduro pa baby a tons baby a ton abibiduro na empo ye to abrofuduro bia no okwa ubenya bi ato ewo ho 0240616061 0240616061 agan yeko ni ko pebinto life care clinic o ye free screening no na life care clinic say said you si dwene Ghana for ho no orofo na se adwane ye die nyina no yade o na se wo twan amwa yade ansa no hospital no eno na life care clinic se won tiase yesa na wo ye free screening bra na ye fa fidie ni siw so ne hu baabi yade no wo ne hu baabi yade no wo ani am oduro etietia na e free screening eno tikoi na ye fa fidie no ensiw so na ye hu baabi yade no wa sika ketua bi ni age ni ama eduro kama pa ye ko edum no wone Jasbro construction no na edi enhwani mu eno tia ko life care clinic na free screening no omomwo yen na ye hwehwe baabi yade wo ni ntu yade no ase 0594 242 528 0594 242 528 sebia yemusa life care clinic for na omonchire kwan or for Victory charismatic chapel se men kan jo say one bread na wodi e preach no ensakaye kakra abam e juada e benada ani wukuada na e 4:30 to 5:30 no 9 pemu no num pemu na omode ni nyina abana wieye e benada so saa wukuada so saa eno nti no ona wodi Victory charismatic chapel echi na utie so for pani preaching no omunhye no so e wo saa kwa no so Osborge Enterprise TV papa fridge papa Samsung LG Philips TV na Osborge Enterprise wo dia badwa so na orofo wo se meka to say TV no de free yuka brochi mem na eba o hotel TV enti ahoden ewom pa fridge no so di from America mem orofo yenko Osborge wo wate na yenko pe fridge papa TV papa na yemfa eni adwuma ebu akwa wona twere akwa dua GHS no ene din hwe animu na akọ Ashtown Dr. Mensa Famode a tasi rank ho na Osborge odi ni dwuma 0277 788 845 0277 788 845 and 0244
363 and 0242026375 Osborne Enterprise TV papa and free papa aziblibo sonkalu kagoka togbe ahaban keke or for if you just 20 pounds so it could be a friend bomfa usubesi bomfa hospital junction ho na togbe ahaban keke enkoda no ebaba befa edewako enti your pen no paper no ready your phone ready your number no ebema na or for ye ka sunsumnyuma sunsumu yade paade a ade bia da ne kodua edawo so menteme ho ase bia bo abrabom no ye togbe ahabai keke 0244484747 0244484747 or for togbe ahabai keke ne ma na mede ama no lossy beverages so me kan jo say Dureman Betes no de bia badwa so Easter Dureman Betes kwa Dureman Betes ayi yo aponto abadinto Dureman Betes hangover bia nimo utimpa wo eno ti yankopa Dureman Betes ni bi ba bia ton sa tun sa bia kwa ubenya bi ato sa eno de ginger liquor no so abadwa so eno so di ahimpa twadure ni mienu twalikor no mienu fafra ageta ano oden pa orofo Dureman Betes no edi ahim ewo kwawu ene ba bia event bia ewo orofo ne dudrom yenko pebinto ne eto so emfa so 0242133577 0242133577 Dureman Betes so twa bi ne gira wona so orofo yenko pebia ne bi ne efa ne edwuma wate Easter ebe bia ene ede ebedi Easter no bia no ankasa no obi be kasa de bia efrise bia doso klobie ena mekanfo na media ma no aponto de abedi tori gira klobie orofo ba pefo unumbi unifiejo dunwotwefo asem enkoso bia enoa ene klobo eroti yenko na yene omna samoa entwetwe enkomo sesia efrise kwame ndisi na asense nyame adoma ochanda obeba omna samoa kwa fo we de ntemu bi na ye tekeke because papa nso obeba dia na Ghana nkasa ye mobo ko obi adwane de asi nanim ni aka jo se due ni kom nkase due ni nam isu enti ne ye kansa o we sa no ma ye kan wasemi se o hwa ye be sere papa no kwame ndisi ne ne yire so hwa obe ya ne ye se wanya ya le sakura na obe wanya ya le sasa adwendwen kum nipa se papa no se oba ne ne transeka on hwe ne ba no so ne situation kakra e kwan be so because of what ade enwanwa kakra ne se kwame ndisi de enwanwa kakra ne se ka oba de be ma fa oba de so ya ne so nya daje hwe oba asa abo sesen kakra ma oba dem eno nana no mutimwa e be si den na kapapa ye de ne hwo a papa yi 7 previous on kwame ndisi eni hia enwanwa kakra ne so ni nyina no so obeba de ya ye will become because ye ntia sesa said the kwame ndisi better the war kan nyina be ma fa oba o yale wo hwe no ya sika o de hwe no watu din say getting to sika be 1 billion obeti so atiase enti no de be sene say etisa wo mu a ye de asutie ne de ani fam be wo mementi asesa di asante ye pa ne se be ma be fa oba na oba yare na oba ma twantuma si ne bo ahwe oba na wasape ba bia ma ne da yeze dan kura na kwame ndisi ampa papa na sase a kwame ndisi kosisusu ye musa se papa ne baba e wote hen ho na tifi ho musi na se mo de mo obi na magye ahu sika di mu mie no nyina ana se e wo madwen musa se bin prejudice kwame ndisi besi na da na mfa ma han ba oyusu na wansese a ene hu do we abro nkoma papa nso obeba ye mpese wo kira no ebeduru na okase bibi nti ye hwe nanim ye mpentem enkobu atan bia Oforisuo manfansia na sese nyame ya aduma wo kina no yentwen kwame ndisi ase no said ye ta kan oyusi na nwansansi a ene behu do we abrewa nkruma mo wo sai bia obi abetimi de na titia o wa dance ni abetimi de na ba sanse baby ade ne keka ko no ya ikoye kwasiebu kwa bi so wadada me mama ba be si da na wie na afedie o pa ma fidi wo ba no so a o pese obedada ni o pese o de ma haite so mfa so ya asemo ya asempa ti kwa me ankasa de ene me nkasa ene watema se na me adomo kina wase ba yebehu kwan ya yebefa so 0551931931 0551931931 0548931931 na yenkon homane so na yenkotwetwen enkomo emra se akasimanum
na nonkono na abo ne ye sori gonwa so 0551 na 31 0551 na 31 0548 na 31 hello oh yeah hello when you yetio if you are there, no, then oh, what I done say, what you done? Father, what on the channel about nothing. When you say, that's like a very down. Jump on all men, I just say, corporate for the half more to be told. See, this is evident to it doesn't upon my face like that. That's it. Okay, Yafanchi Akasi and Koma Arena of Love. We are on top. Arena of Love. Omo fa dwumadi eni agro kra. We are Sompa Asem Mpe Nipa no. Omo fa eni agro kra. Hello. Hello. Okay, hello. Ow. 0551 931 0551 931 0548 931 hello. Hello. Baby afre udin. Hello. What men can baby afre udin. Yentio. Papa no foko ti to bi so na oda da ko be DC. Okay, nasmo kanyina se wadada kwa MSDC wasoma ne soro na wayi na se atwede menwanwa se nwume ya na lines no ye saade no menwanwa kona broso. Hello. Yes. Hello. Baby afre udi mame. Good evening. Majo so yen kasa ye bre no. Metacho. Papa no. Don't say that name family. They are me kaka pita. Utu say me IQ be na me IQ no go form. Okosi pedanti was asase say. Ni dino kura chire. Ni dino dio so kura ha chire. Bana famano. Next time we be answer. That must be me am in eju. Ya metiaze. Yazemu. Hello. Baby afre udin. Frefre. O frefre. Yentio. Papa no o sisi gbe na o ya for friend nyina emfansi a birthday party birthday wishes ebi ewa ha we efri oheneba Ben Kotoko Communications was say yamfama nana ama bedide nana ama ne da TV no so no oheneba Edin ono communications na o communicator be Kotoko ono na o say yamfama nana ama bedide we su efri Safo Kantanka Sompa TV heya we ye Kamaden Safo Kantanka na say yemfa we emfa Kamaden Safo ewo fa sinim pompa ono na eda TV no so no kwala hedie you know be hadwon we so every we happy birthday to Angel we so every David ono so ewo Sompa TV happy birthday to Angel ehiagbe ono so David also Sompa TV
ene se yemfa emma angel ena we so awoda pa enkoma nema we free o maame filo ye police officer ewo konongo headquarters ana ose yemfa awoda pai emfa ma we so free Jackie James CEO ewo Jackie James the media we efia boatema ene se yemfa emma happy birthday to you na we so free happy birthday to Prophet Emmanuel do say the founder of Emmanuel Pentecostal Prayer Ministry we so free Azuka Sompa FM Wandoma Awodapa efia aboa ampoa efia ampoa ewa fijase yemfa chiakese ma no na yenko kan krom na yemfa enchiakese enkoma yaboaten sa branti menhia no ka minim bi besi nyame kira no na onto ne ngosrem na nensa anom enyenam na ensan enyehye obi biada akwani ansaso Sompa Asem Mpe Nipa otie ye no ekwa bi so no yebeda na sepa pa medika aka acho sese ye sori nkonwa so no nkono eno ntino ya amomrantem na ye onipa ede mamu production line ya didi djuma ewo djuma die we so no no 0520955593 mofa production lines no ento so mame hwan ho safo kantanka na Kevin production lines ya didi djuma no mofa ento so emayen production line no na egu TV no so no obi biada asem bi ha no no opeso de eba Sompa Asem Mpe Nipa no akwani asaso no betumi de aba ne aboa no okwa bi so wochina da eye obra eye wokon echina ye ne ye maame sofo ba bi ebetwetwe nkomo na nesu ehunu ene abrabomu nsem amaami odi ho nkomo kire me no echina asembesi ewo obra yokon dwumadie no so enya asem keto akra Apostle Kwame Kwaten ne o se ne oba ye franchi akese enkoma Apostle Kwame Kwaten or a marriage counselor as a Baptist sofo enunti ochina obra yokon dwumadie no mu be hia yen enunti production line no 0552095593 0552095593 and 0509438484 0509438484 eno production line asembie haubia no obetumi ede abedan Sompa Asem Mpe Nipa ama enyoma akonka yefanchi akese enkoma maami afia bohema Oforisuo Aboagye ewo Asante Mampon yakramo Oforisuo Aboagye yeko long time.